Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Brian iti Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ay ayatak unay ni Sandra a girlfriend ko. Impatag ko. Gapo ta impagarup ko nga ison ti babae a para kanya. Ngem nagbiddutak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Brian dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Brian, kasano ak maitan? Diyak kaya ta dito'y talatan Manilang agnaed. Nang runa ita tamasikuga kun. Diyak mo't kaya ti agawad iji Pangasinan. Amo mo't a broken family tinagtaudak. Pampanunutak mat dahi ta, Sandra. No kayat mo, agawit talangan di bagyo. Makipagnaad tapay laang kadananang. Agsapulak laangan iti panggidak ijay. Amangan mo't no agungot dagiti naganak mo. Kas iti kanayon ko nga ibagakan ka. Nasingpat dananang kantatang. Kas tamot dagiti kakabsat ko. No kasta nga rod, planuan ta na sayaat. Iti kasta, makaawid tamot dun. Diyak maanusan ti pudot dito eh. Di ka madanagan, Sandra. Makaawit tamot laang iti kabiitan a panawan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Hello. Nasayaat mat anak ko. Itaman pa yan nakaawag ka. Apay, awan trabaho ita. Awan, Nanang. Sa anak ang nagtrabaho. Imawagak. Tay pakamok nga gawit kami kin ni Sandra intun umay alawas. Ay katuna anak ko. Awan parikot iti dayta. Nasayaat mutlaeng no agawid kayaw. Nang runa ket nako na matamasikugan ti kayan ayat mo. Agawid kayo nga raw. Tapno maamammo mimat ti kayan ayat mo. Nanang, padaanan yo ti panagawid mi. Imawag jay may sa agayam ko. Kat, anya nga rod ita. Makipagtrabaho ako makankuana. Do alawas tan dito'y bagyo, manipod nagawid ta. Isong agtrabaho akmat ko man. Rumbang laang iti kasta. Mangsapol ka iti boarding house. Diyak magustuhan ti ugali dagiti kakabsat mo. Kan maisa. Diyak kaya ti agaywan iti masakit. Anya? Unam kanya ka nasingpat dagiti kakabsat mo. Ngam saan mo't gayan. Ni, apay. Anya ka dito inarabid na kan ka. Awan mati amok Basta, diyak magustuhan dito eh. Kayat ko, amang sapol ka iti pagabangan, tapno makalasin ta. Ay, nasayata da ka anak ko. Itaman pa'y anarabian ka. Ad na ngamin impasangbot ni Boss, tatang. Iso anarabyanak. Aya, Ingkakitaan ni Sandra ijay seledyo. Rimwar itay aldaw. Di mi amaw no sa dino tinapanan na. Kat simbang pahit anabartek. Anya? Di matalo na bulan ti sikog na. Mapay nga gininom iti arak. Di na pampanunutan ti salon at yagbalin nga anak yaw. Tatang. Ay, ala, ingkakitaan. Riingam, tagiddan kayon amangan. Anya ka din day tangar aramidem, Sandra. Anya ka diti madingay naramid ko. Panunutan ko mati agbalin nga anak ta. Tisalun at na. Sa dino tinapanam iti kalman. Kunadananang kantatang, ang narabyan ka anagawid. Nabartag ka pa'y. Napanak lang ijay taon. Imawag namin dyan may sa agayam ko. Iso ang nagsarak kami. Tila ipulpulong mo, tagita naganak mo. Pangaasim ko ma. Di mo kuman ululitin day jay. Likli ka mo ti inom. Ti anak ta ko mati panunutam. Sardang anak man, Brian. Amok ter aramida. Iso adinak diktaran. Ibagbagak laang ti pagsaya atam. Adda nakitak amay sa apakete ti sigarilyo ijabag mo. Pangaasim ko ma. Sardang amon day jay abisyum. Siyak. Sa anak nga umin inom.
nga oray agi inom dagiti katrabahwak. Sa anak pa nga agsigsigarilyo. Sardangan na kunak na eh. Ala, ingkag trabahon. Nagadulakit din ngay bagbagam. Sandra, O pare, apay aday ka maten matagtagari. Kasla na unag ti pampanunutam un nga rod pare. Parikot ko ni Sandra. Apay pare. Diyak amon wan niya ti aramidek. Tapno sumardang iti panagin inom na. Madanagan aklaunay. Ang mga maapektaran ti sikog na. Unay matanday a girlfriend mo pare. Ati yung nakapay nga agbisyo. Un nga rod. Napigsapay nga agsigarilyo. Nubagaak. Sa bali mo ti sungbat na. Ung tanak pa yan. Ay, unay matdaytan. No siyak siguro. Nabayagan a pinanawak dayta. Nabisyo a babae. Di na panunutan a nadagsen ti trabahom. Yung igat-gatang na laang iti arak kan sigarilyo. Pare, numaminsan, kayat ko nga untan. Ngamasyanak launay kan kuana. Kan maysa, nagulo ti pamilya nagtaudan na. Ay na pare, uray no kasta. Ikam iti pagnakman na. Kasanon no ipas ngay na ti agbalin nga anak yo. Saan ang mabalin akas jay latan? Anya ka magtan, Sandra. Inaldaw ka dilatan akastoy. Apay. Anyam, man ti basol ko aya, Brian. Damagang no anya ti basol mo. Apay, nasayaat ka di ti aramidem a panagin inom. Deta pa nagsigsigarilyom. Brian, sipod na gamamuta. Imbagak matan kang kakasto iti bisyok. Ita, agungat ka. Madanaga na kiti agbalin nga anak ta. Ang mga no iti daytang aramidem. Kat saan anormal ti ipas ngay mo? Amok, tararamidak. Saan nakakayan hindi kalman. Anya. Imbis ko maamapan ka agpapray natal. Tapno masigurado man nasalon at ti anak ta. Ngam saan mat? Taday taagin inom ti aramidem. Ay na, anya ka di klase a babae day takaayan ayat mo, anak ko. Nanang. Ay, jak amo na anyat maibagak. Sapay kat di na kayat ti mapalagipan. Pasensyaan nyo lang ta kuman, nanang. Amok nga addan tulat ta pagbaliwan na. Siguro, saan pa'y nga ita? Ay, kasanon ngay no agpas ngay. Kasta kadilatan. Ipakpakita na launay ti kine-responsable na nga ina. Nanang. Itapay laeng agpanunot ka kumamagten. Sapay pagsawan nakpay no di na magustuhan tinaluto asidaan. Kasla sana nagtaod iti kinarigat ti biyag. Bayan nyo, nanang. Kasaritak ni Sandra, maipapan iti dayta. Hello, honey. Hello, honey. Apay, di mo sungsungbatan ti awag ko itay, ha? Pasensya ka na. Kapampanaw laang ni Brian. Iso ajak na sungbatan ti awag mo itay. Kasta ka di? Katanya nga agsarak ta ka di jay taon into naldaw. Wala. Saan ang mabalin adita agsarak? Aginom ta. Itayak pa'y ang nakatakder dito. Nangag ko amin ang nagsaritaan nyo. Asino dayjay? Gayam ko lang dayjay. Kalugarak iti Pangasinan. Tabawak para kan ka, kan iti agbaling anak ta. Ngam ita, malaksid iti panagin inom. At dapay ka relasyon mo nga oray masigug ka. Brian. Awanan ka iti bain, Sandra. Di mo la pinanunot tirigat ko. Maipaikula ang amin akayat mo. Ngumluklukun naklagayam. Ngum saan ka lang ang masikog. Itay ka pa pinapanaw. Napunuan akon. Naimutan day ta babae anak ko. Di na kampay kabain anak-anak mo. Tatang. Agasam man day ta. Masikog. Nga maaramid na pailaeng ti makirelasyon iti sabali a lalaki. Brian, agpanunot ka na imbag. Sandino kayan mo? Ha? Tulungan na! Nanan! Ni Sandra, tatang. Agpukpuk ka. Ingkakitaan.
Apay, anyat napasamak ka. Apay ang agpadara ka matan. Apayan, anyat napasamak ka ni Sandra. Brian, di anak ta, awanan. Saan apod no dito? Ipanda ka di ospital. Brian, pangasim ko ma, pagkawanan. Amo ka basol ko ti amin. Iti daytoy ang napasamak. Di mo namnamaan ang mapagkawan ka. Basol mo ti amin. Sa anak ang nagkurang ka. Ngam dinak inpangag. Pagbabawyak ti amin. Diyak gayam ka mga na mapukaw ti anak ta. Gapu amin dayta iti panagin inom mo kan panagsigsigarilyo. Kanti panakarelasyon mo iti dayjay ang Alfred. Brian. Itatawanan ti anak ta. Nawayakan. Itadkon ti wayawayam. Maaramid mo ti amin akayat mo. Di kan pakibiyangan pa. Di ka kumagsaway, di kasta pangasim. Amo ka nagbasulag. Gamit di dahito yan nabasamak. Ikarik ang balbaliwag kon, Brian. Kas itinakunak. Awan manamnamamon kanya. Pare, masya naklaunay kan ka. No apay mat ngamin akas kan kwa na payla ang tinatumpungam. Ay, pare. Sayang taagbalin nga anak yo kuma. Huwag nga ron, pare. Maladingita naklaunay. Aging gaita. Diyak kasarsarita ni Sandra. Kasla kayat ko adiswan. Among pare, saan akas kan kwa na ti babae aparakan ka? Nukuna nang agawid ijay lugar da. Bayam palubusam kit di. Saan tupay anasyan ijay sikog na? Sikan tulakit day. Pare, anya nga iti amom no agsarsarak dalat ta iti dayjay nga Alfred. Nangrungon na ita. Taawanan jay sikog na. Day tangarot ti pampanunutak. Bayamon, kakaasi ka lang iti day tangar arabidan nakin ka. Isu apalubusam mon. Ay na, nasaya at simbang petkan, Brian. Apay ka di tatang. Saan ka di nga imawag kan ka ni Sandra? Saan mo tatang? Ay, hawanan. Pimanaw ni Sandra. Inala na amin agargaret na. Di na ka numaanusan dito'y balay. Agawid ka nulaangan ni Jebalayda. Anya? Linapdan mi kininanang mo. Ngam nagpilit. At danang sukon kan kwa na lalaki. Panagkunak ni Alfred Dayjay. Anya? Agbarkat tagidi, pare. Saan na balay? Siyak ti makaam mo. Ngam nabartakan pare. Agawid ta kuman. Ang mga nuur-urayan da kay Jibalayo. Itaak lang nga ginoon, pare. Uray apagbiit la kuma. Malipatak ti inaramid ni Sandra. Ay na pare, di mon panunutan dayjay. Saan mo atagisayangan dayjay a babae? Saan ang may bagay kan ka? Nasayaat mo tapin manaw, ta saan kat asikati kakaasi. Sabay ko mati. Tamakalipatak tumatlaang, pare. Nagsakit, pare. Nagsaruno na po kaw. Dagiti aginak. Ay, nasakit at talaga pare. Ngam saan mo mat-anagayatan tinapasamak. Sabay ko ma. Tanaragsak ni Sandra iti. Inaramid na kanya. Sabay ko ma. Tasaan nga agbabawi. Agyaman aklaunay iti panangaklon mo kanyak, Kate. Ay ayatan ka unay, Brian. Napanagnagak ti kinasingpat kan kinapudno ti panagayat mo kanyak. Ay ayatan ka unay, Kate. Ikarik, adi kan to pulos baybayan. Agyaman ak unay no kasta, Brian. Sapay la kuma, kasaan kan to nga agbaliw. Saan? Ikarik dayta. Kasanon nagsubli ni Sandra.
Talo at tawanan tinapalabas, manipod pimanaw ni Sandra. Kan may sa, linipat kumutan. Saan nga iso ti babae arumbang apang ipaayak itinapod nung ayat. Nudikat sika. Agyamanak, Brian. Ikarik nga ayatan ka itinalablabas pa'y ngam iti panagayat mo kanya. Kat ikarik, asaan ko nga iparik na kan katikas iti naramid ni Sandra. Agyamanak no kasta, Kate. Nakaragragsakak launay, tanaam-am mo ka. Kasta unay asaam ti impalakam ni Sandra kanyak, Mr. Lonely. Tawan tinaglabas, sakbay anak iliwliwagat. Ket ita, addamat tendua nga anak mi kini Kate. Naragsakak, gaputa jak napadasan ken kuana, tikas itinalakam ko itinapalabas. Tuy pagayam mo, Brian. Pagayam Brian, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Husto ti panangaklon mo iti amin. Ani Sandra ket saan aparaken ka. Naglakam ka man iti saam iti damo nga ayat mo, ngem iti may kadua agundaway, nasarakam ti babae, akapkap nekam. Sapay la kuma, tagtultuloy yan ti ragsak, ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinaga na Brian, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon, Bergie Paclay. Sound effects, June Rebutaso. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan a Candis, manipod probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Saan na kaya ti pamilyak a makikalaysa a kini Miller, tasigon kadakwada, babaero kan mamartek. Ngem pinilik latta ti makikalay sa kenkwana. Jak ninamna maadumteng ti panawen at ilalaki nga inlaban ko iti pamilya. Kat iso ti mangitunda iti panagsagabak. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Candice dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Ano sa nyo ti agyan dito'y balay, Candice iha? Saan abale? Tanalawa mo to'y balay mi. Awan parikot kanyak, mami. Lalaki nga min dagiti dua nga anak ko. Iso akayat kumot nga da ko makadwa ka babae dito'y balay. Amom, maayatanak amang dengdengeg nga awagan nak iti mami iha. Nagkalaysa kamin kini Miller. Iso ang mami matan di iyawag ko kada kayo. Kay kayat kumanan iha. Uray saan kayo ngagpatakder iti balayo. Dito'y kayo laangan balay. Diyay kwarta pagpatakder yo kumay iti balayo, usaran nyo laangan iti negosyo. Okay, mami. Maada ka di aramidam ita, iha? Awan mat, mami. Apay ka di? Rumwarta ko maadwa. Ha? Mapantag shopping, iha. Sale itay jay mall. Sige, mami. Oh, apay anak katakder ka laang dita, Candice. Naginginagayam tila ko dito yung mall, mami. Hawan, nanginangagpaiso. Ngam original amin nagita a bags, kaskada sapatos a naka-display. Sa bagay.
Panagkunak ket bagay mo daytoy abag, iha. Ha? Kayat mo ka di daytoy, iha? Saan mo't anas kan nga igatangan dak itinginaan abag, mami? Oh, apay kumaasaan? Isupay apaggastusan nyo. Awan parikot kanyak, iha. Ada kwartak. Iso apilyam lang no anya ti kayat mo. Tasyakon ti makaam mo amang bayad. Narabyan kayo asimbang peta. Nabayag kami ijay mall, Miller. Ganangan kami iti class a restaurant. Kat, kumusta nga iti pa nag-shopping yung kini mami? Nasayat mat, honey. Nagado ti kinatgatang na para kanya. Kasta talaga ni mami. Awan ngamin ti anak na babae. Dua kami lang kini Manong JR. Hindi pa kayat na ti madda ni ti Manugang. Awan mo ti yawid ni Manong Anobia na. Basta ka di. Wen, isungan anusa mo ni mami ha. Kanayon kayon ta rumwarno ko ha. Awan mo't parikot kanya. Di uray rumor kami tunggal day off ko. Agyaman ak makasta, Candice. Ayun gayam. Kuna ni mami nga uray sa antan nga agpatakder iti balayta. Ngamin, nalawa ka nung iti balayo apag naadan tayo. Wen. Nasaya at manugot ka. Oh, apay asikat ti aglablaba, iha. Kabaalak mo ti aglaba, mami. Kunak man no ada duty ita. Adda, ngam nasapa pa'y mat. Numaminsan, ipalabamlatan ka ni Melanie. Tapno saan ka mabannog. Siya kun timangtad, ititangdan na. Okay, mami. Wen taisupay mo't akwarta ni Melanie para iti panag-aadal na. Sige, agawaam nga rudan ti aglaba, iha. Tamangan tayon. Apay kinawagan nak, Farah. Katito'y coffee shop, ti pagkitaan ta. Okay lang kanyak, best. Kalalak mo ti sweldok. Ada ti pagbayad ta iti meriendaan ta. Anya nga may nanti bagam, bes. Mabalin ka di akasaritam ni ma'am. Tapno i-extend na ti leave ko. Apay ang masapul asyak. Mabalin mat asika. Ngamin, close kayo. Kasigurado nga umanugot no sikat ti mangibagakan kwa na. Mabitla. Apay ko mga extend na ti leave mo. Masakit pa lang ngamin ni nanang ko. Katawan ti kadwa ni tatang ko ang mga sikyasukan kwa na. Inpa-check up yo ka din? Wan. Kat nagatang ni aminan dagiti agas a reseta ti doktor. Nasayaat nga ron no kasta. Sige, takasaritak ni mamay ta. Ay, alas 8 iti rabii. Ngam awan pa'y ni Miller. Awan ka di ti text na kan ka, Candice? Awan mat, mami. Di na pa'y sungbatan nagiti awag ko. Oh, sa di naman nga tanti ayan na. Ang mga no nagsublimanan iti sigod nga aramid na. Anya asigod nga aramid na, mami? Sana kun nga agilimod kan ka, Candice. Sigod ang mamartak ni Miller. Kunak no nagbalbaliwan ta nagkalaysa kayo. Ngam, kasla saan mo't gayam? Amuyo ka dino sa dino abarti papapanan na, mami? Apay iha, anya ti aramidem. Sukunak, mami. Sa anak pa'y asigurado no da ijay bar iha. Ngam ni manong yun a JR ti awagak. Ta iso ti mapan mangkita ka ni Miller. Sana mabalin arumwar ka. Delikado, tarabiin. Naimbagtadakan, JR. Kaduam ka diti asawak, manong? Saan ka di pa'y nagawid? Awan pa'y nga rod. Rimor ka numat ijay bar itay alas 8. Amangan ba't no da napasamak adakas kan kwa na? Saan ka nga agpanunot iti dakas, Candice, iha? Kunakit di ano ni Candice ti kadwana. Tako na jay guard, nga ada ti kadwana a babae idirmuar. Babae? Kunam manong JR? Uwan. Ay, amangan no nagsublimanan iti dakas nga aramid na. Diyakon amuno anya aklas iti pamagbaga ti aramid ken kwa na. Mami,
Saan ka nga panunot ti Dakas? Amangan no kumarumanan ti sagityo. Uray si Kakandis. Siya kon ti mang sapol kan mang bagbagakan Miller. Apay nga itakalaang anagawid, honey. Apay ko mga ibagakan ka. Ha? Asawa ka lang, Candice. Awan karbangam, apakibiyangam tibiyag ko. Aramidag amin na kayat ko. Anyang arot ti Serbina nagkalay sata. No kasta ka mutlaang. Miller! Sumardeng ka dita na. Tasaan lang aray tati maramanam kanyak! Naan ano day tapingping mo, iha? Kwa. Awan day to mami. Saan kan ngaglibak? Dinangran na kakadi ni Miller? Wan, mami. Kunakon kat. Naskan ang makasaritak day ta lalaki. Saanan, mami? Okay, aklaang. Naskan nga ikantayo ni Miller iti pagnakman na. Amang anuguraan na kayo laang, gapo kanyak. Saan ko akanunungan ti Dakas nga aramid ti anak ko? Saan, Apolos? Mami! Awan ni mami, manong. Ada na panan na. Kasta ka di? Mabiit lang, Candice. Apay ka di, manong JR. Ano day tapingping mo? Awan day to'y, manong. Agpudno ka man kanyak. Dinangran ka din ni Miller day ta? Wan. Adala siguro parikot na. Katno adda ti parikot na? Sika ti kabilan na? Saan anasaya at ti kastangar aramidan ti kabsat ko? Kunaklakit din no nagbalbaliw. Ngam saan matgayam? Saan nyo kumakabilan ti asawak, manong? Saan ka amadanagan? Saan ko akabilan ti asawam? Bagbaga aklaan. Candice! Umasidig ka man! Anya ti bagam, honey? Daytoy ka diti kayat mo, Candice, ha? Anya ti impulpulo mo kada mami kan manong JR, ha? Ha? Anya ti mapaspasamak ditoy, Candice! Manong JR? Anya ti inaramid mo iti asawam? Hoy! Saan ka makibiyang dito, ha? Anya nga ruti kayat mo aramidak? Buyaak lang adang-dangram ti asawam? Pasensya kan, iha. No saan ko nga imbagbagakan ka ti ugali ti anak ko. Kunak ngamin no nagbalbaliwan. Ngam nagkamali ak gayam. Mami? No okay laang kan ka. Mabalin mo pa laang ti agawid iti balayo. Sige, mami. Tabarang makaamiris ni Miller kat agbalbaliwan. Awanan ba inday diyang asawam? Kabkabilan nakakitday? Di kayo kumagunghat, tatang. Kahit kastalatan? Kabilan na kano kayat na? Tatang. Kunak nga minasan ka makikalay sa iti day dya lalaki? Ngam impilit mo ti kayat mo? Kitaman? Nauyong matgayam. Tatang. Apay, sana bagbagaan ti katugangam ti anak na? Nasaya at kanyak ti katugangak, tatang. Di na kanunungan ti madi nga ugali ni Miller. Addakan ka, no ibantay mo ti bagim iti asawam. Manong JR? Intulod ko lang dito prutas a ginatang ko para kan ka. Agyamanak, manong. JR latan ti iawag mo kanyak. Ha? Kasta ti kayat ko. Oh, okay. Kumusta gaya man ni Miller? Ay, nagsublimanan iti sigod nga aramid na. Agparparikutan ni mami. Ngamti ko na kanyak. Bye-bye tayo kanupay. Danto siguro ti pagnakman na. Aging gaita. Diyak maawatan no apay akas jay ni Miller. Nangato nga ti pride na. Idi pay lang abagbagaan ni mami. Ngam kasla di na kayat ti dumngag. Isupay kit di ti makaungat. Oray no kas jay. Maasyanak latakan ko na. Uray siyak. Ngam uray mano ti kararag tayo. No di na matulungan ti bagi ng agbalbaliw. Awan lata. Sapay la kuma.
Tadumtong tulat ta ti aldaw nga agnakom. Danto siguro. Ala, saan ako nga agbayag? Dapay ti trabaho kita. O sige, agan-anad ka. Sino jay lalaki asa nga ilim itay? No saan nakagbidot? Jay kabsat ni Miller day jay. Wan tatang, ni Manong JR. Kaslad tamadlaw ko Agdat-daton kadikan ka? Saan tatang? Intulod na laang dagito'y prutas aginatang na para kanya. Itama. Ang mga numailawan ka manayin. Tatang? Agparparikot ka iti asawam. Isuadi mo kuman nayunan iti sabali pa'y aparikaw. Wan, tatang. Rabiin JR. Ngumimay ka pa'y laang. Mabalin ka di ang makasarita ka, Candice. Maipapan itian niya. Maipapan ka data. Ha? Anyat kahit mo asawan? Panagunak. Agayatakon kan ka. Amok nga asawa nakatikapsat ko. Ngamdya kon malapdan ti pagik. Ha? Anya? Kinasarita ko ni Mami. May papan iti daytoy. Candice, salud-sudan ka man. Adda ka di mati panagayat mo kanyak. May salaang tisungbat ko iti dayta, JR. Ikkanakpay ko maiti panawon tapno agpanunot. Saan aparikot kanyak dayta? Nakasagana ak matamangura iti desisyon mo. Pagyamanak launay ta maawatan nak, JR. Manipod idi, saan kami ang nagsarsarita kini Miller. At dadagiti gundaway amasabat ko, ngemliklikan na. Nagsubli iti sigod abisyo na, babae, arak, ken sugal. Saan mata si Mardeng ni JR amang sarsarong karkanyak? Ngem saan pa nakasagana amang aklon ken kuana, gapo tanam na maek nga agbaliw pa ni Miller, ket agsubli ti sigod alinnangan mi. Alakastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Candice. Candice pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Nagkalaysa kayon kini Miller. Isu asaan mo kuman atutupan ni JR. Nang runa, kat kabsat na paimet nga rod ti asawam. Idaw-dawat mo kit di nga agbalbaliw kuman ti asawam, kat agsinubyan kayon. Tapno agsubli ti sigod aragsak ti pamilyayo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged itinagan a Candice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carla adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasakit, gaputa tinamnamaag ang mapasamak, ket saan ang napasamak. Bueno papagayam, intay denggen di pakasaritaan ni Carla, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Nya pala ang tararamidam, maturog kan ang. Sa anak nga ron ang makaturog. Pampanunutan manan ni Arnold di tabangir a boarding house niya. Wan nga ron. Ay na, in love akan ko na.
Asino mat nga iti saan ang ma-inlove kan kwa na. Nagtaar kan nagsimpat. Saan na nga ta amadlaw? Ti kinapintas ko? Hay, day tatijak masungbatan. Ngamin, ado tayo mat ang nagpipintas ditoy. Sika, Joanne, adda ka di pa naggustom ka ni Arnold? Siyempre, adda. Ang, sa anak amang namnamang arman na. Ha? Ay na, imposible nga min nga awan kaayan-ayat na. Iti dayjay akin nataar na. No adda ka ayan-ayat na, di makitkita tayo kumaakakuyog na. Basta, sa anak amang namnamang arman na. Ngam siya ka. Ay, namnamag nga armanak. Kadno armanak, sungbata ka dagos. Loka. Ay, maturog takit din. Umuna ka na maturog. Awagak pa ni Arnold. Sige, makamu ka. Ala, inak maturugan. Awagak ni Arnold. Agod na itaklakan ko na. Aday ta. Hello, Arnold. Hello? Carla? Ha? Apay? Nagsakit lao na iti tiyan ko. Ha? Mabit lang. Umalatiwak ditayan mo. Mabit lang, Arnold. Ipan kan ija ospital. Amangan na anyamat daytan. Sige. Kata, agi amana ka. Umay kan, rumortan. Aguray tan iti pagluganan ta di tarwar. Arnold? Kumustan ti Rignam? Carla. Naoperakan idirabi Kuwan nga rod. Naimbaglaangan, ta naitaray ka adagos diti ospital. Ngamin, delikado di appendix mo. Agyaman akin ka. Tasikatin ang tulong kanyak. Sikati gimat gatang kadagiti masapul ko. Tapno maopera anak. Awan anyaman na. Nasayahat ka lang na Carla. Mabalin ka di, nga ibaon ka. Sa dino? Mapan kay ti akin ko iti pagkabangag. Bumulod ka pelakin ko na iti kwarta. Tabayadak tumatlaing. Sige. Pasensya ka na. Ada kwartak. Siya kung ti agpabulod kan ka iti kwarta. Ada basit urnong ko. Huh? Nakababainan kan ka. Saan aparikot dayta? Agyaman akmanan. Di kagdanag. Amin nagastos mo. Bayadak to. Saan aday ta ti panunutam? No di ka ti panagimbag mo. Carla. Arnold. Total, nariingkan. Agawid akbit ha? Inakagpalas. Kan inak irwar ti kwartak ija bangko. Sige. Sa anak ngagbayag. Umayak matla dagos, tapno maasikaso ka. O sige, ibagam no kurang ti kwarta ma, tanayo na. Saanan? Irwar ko laangan tay basit nga urnong ko ija bangko. Talaga mo na? Kasapulan na ti kwarta. Kan syempre, ti pagbayad na ija ospital. Anya ti isamam dita. Kaslang amin kaayan-ayat na kan. Gapo iti panangas asikasum kan kwa na. Asino ko mga ruti mga sikasukan kwa na, no di siya? O alain kan, tagrubwatak meten nga agtrabaho. O sige, inton bigat ton ti isasarak ko ija opisina. Sige, sikati makaam mo. Kuna ti doktor,
Inton bigatan ti iruruar mo di ti ospital. Wen, Carla. Kalpasan ang mabayadan ta ti bill mo di ti ospital inton bigat, mabalin mo ti rumar. Naimbaglaki din tadaka. Arnold. Jak tumalipatan da ito apan ang tulong mo kanyak. Kasta man ang ti ibagam. O anya, mabisin ka? Adalugaw a ginatang ko. Mabit lang tayo sa ganat. Agyamanak. Naimas da ito'y alugaw. Adoy sige. Kanamon. Gatangan nyo dagitin reseta nga agas mo, mister. Mrs., mabalin yung tirumar. Kalpasa na makabayad kayo iti bilyo. When, Doc? Agpaimbag ka, mister. When, Doc? Sige, panawan kayon. Tadapay kita ka pasyentek. Sige, Doktor. Pasensya ka na. Misis, kung nanamadunkan ka. Awan na nyaman na. O sige, mabiit lang tayo nakagbayad. Tapno makarwartan dito ospital. Aday ta. Addatan dito'y dagus mo. Mabit lang tairwar ko dagiti nagsukatam talaba akon. Ha? Di mo matkabailan ti aglaba. Iso asyaklatan. Saanan, Carla? Bayam, tay palabak tulatan iti sa balay. At daday tay bakit niya umayaglablaba dito'y kahit? Ay na, manumatladay tang aramidak ngay. Kababayanan kan ka, Carla. Okay. Kaste nga rod. No di mo kayat nga ilabaan ka, ilutuan ka laangan iti kanam. Gaputa saan ang mabaling nga agkuti-kuti ka. Amangan numabriyat ta operasyon mo. Sige, ket agyaman na ka. Carla, absent ka iti duang aldaw Saan bali? Tadwalaang mat nga aldaw. Kuna ni Joan nga daimpan mo di ospital. Boyfriend mo ka, no? Ha? Na yan ni Joan. Noan niya laditan ti sasawan na. Saan ko a boyfriend? Tinulungak laang. Ay na. Agyaman na karod no kasta. Kunaklakit din no boyfriend mo. Aglidayak kumaitan. Ha? Amumot nga agduyo sakin ka. Ngam amok mat adi na kayat. Alakit din. Ingkan iti trabahom. Uray pagayam lang ti pangibilbilangam kanyak. Naragsaka kon. Talaga apagayam lang ti pangibilbilangak kan ka, James. Nasingad apagayam. Ag-take out na iti makan, Joan. Ijay tanda gusta amangan. Ay na, amok no apay nga agap apura ka na unay. Pampanunutom ni Arnold. Amangan ngamin no mabisinan. Sus, kaslamat la boyfriend mo. Amumot nga gayatak unay kan kuana. O alawanan. Sige, ag-take out tan iti makan taintan. Ha? Babae, tinangilokat itiridaw ti silid ni Arnold. Hello? Si ka ni Carla? Wen, siya. Umay ka. Umunag ka. Ada ni Arnold dito unag. Sige, ang tugaw ka, Carla. Tamang isaganak, iti pagsasangwan tayo. Adaawit ko ataraon. Adoy, Naggastos ka manen, Carla. Ha? Kwa? Carla, iyam amukin ka ni Nancy. Ti kayan ayat ko. Nancy? Iso ni Carla. Tinasingad apagayam ko dito eh. Napintas ka, Carla. Nagasak ti agbalin a boyfriend mo. Wano? Nalabit nga dan boyfriend mo. Kwa? Sige.
Agpakada akon. Ni, nagbiit ka matan? Kalahat nga minasimmakit ti ulok, Arnold. Sige, agpakada akon. Hay, dayta ti rason, no apay asa anak anang namnama nga armanak ni Arnold. Ngamin, amuklatan nga adda kaayan ayat na. Ngam apay din na imbagbaga kanya. Apay ko mga ibaganakan ka. Apay, nagdamag ka kankwanan no addan kaayan ayat na? Saan? Kasalo na nga rod nga ibagakan ka. Kat di ka mat nagdamdaman. Oy, di ka nagsangit akas na. Napintas ka di ti girlfriend na? Asino nga'y kada kayo tinapimpintas? Agpada kami napintas. Napudpudawak pa'y Ay, piman ka mat, my friend. Piling mo, boyfriend mo, tagayam, addan ka ayan-ayat na. Sumartan ka man dila. Ipigsa na kit din ti agsangit. Nagsakit matan, Joan. Nagsakit. Hoy, agriin ka ditan. Maladaw kan ija opisina. Jack kaya ti sumra kita. Ha? Si kalatan ti sumra. Apay? Jack mayulo ti agtrabaho ita. Ay, unay daytan. Sige, sikat ti makam mo. Ngamni di ka agpanunot iti negatibo. Apay ko mga agpanunot ak iti negatibo. Jack lang mayulo ti agtrabaho ita. Iso asa anak asumran. Hello? Mabalin ka ding umay ka ita dito dagos ka. Naamuak kini Joan at di ka kano simar kita. Ha? Kwa? Anya ko mataramidak di tadagos mo. Kat adan day ta kaayan-ayat mo ang mga sikaso kan ka. Pangasim, umay ka kuma. Kaya't ka kasarita. No may papan itinautang mo kanya ka kwarta, saan ka nga apuraan amang bayad? Kan no may papan kadagit inggat-gatang ko iti masapsapul mo ija ospital. Bayamon, tulong ko latakan ka. Jay la inruhar ko ija bangko ti sukatam. No di ka umay di titagos ko. Siya nga ro din to may ditatagos yo. Sige, urayan nak. Bye. Saan kan nga umay? And off nan ti cellphone na. Anya kumapalaang ti bagan. At tuyon tinabulot ko a kwarta. Carla, kastamat yung dagiti nagasgastos mo iti pan naka-hospital ko. Ha? Ay. Amok, gimura ka kanyak. Iso adi nagkayata nakasarita. Kwa? Kinapudno na. Agayatak matkan ka. Ha? When, Carla? Nga magpating kalahang dita. Gaputaddan ni Nancy. Imo na ngay nayat ko ni Nancy. Awan makunakkan ko na. Nasingpet. Kan man nakawat. Arnold. Kat namabalin. Ibilang naklatan anasingad apagayam mo. Carla. Sorry. Carla. Amok ka na sa air ko, Direknam. Ngamdom tayo ti lalaki at talaga aparakan ka.
Amok nga da pa naggustong kanyak. Nadlaw ko na ita. Kat awan makunagkan ka. Gaputan na saya at katao. Dahil tatiga po na, anagrusing tiriknagkan ka. Kas itin ako nakitay. Ibilang ta titong kalmaysa. Kas nasingad niyag pagayam. Arnold! Sorry, Carla. No nasair ko tirinam. Sorry. Ad-addan ana sa Iraq, idi ko na ni Arnold ang nagrusing ti panagayat na kanyak. Day talaeng, taaddan imuna nga inayat na. Ket ita, tapno saan ako na masaktan pa'y, linikli kaklatan ni Arnold. Imakarak iti pagnaidan, isuadya kon nakitkita pa'y ni Arnold. Nagsukatak matan iti cellphone number ko, tapno talaga amaliklik akon. Tuy pagayam mo, Carla. Agyamanak pagayam Carla iti daytoy apakasaritaam. Dayta apan nakasair mo, ket masukatan metlang iti ragsak. Gaputa dumteng tumetlang ken kat isabali pay nga ayat, nga iso ti mga gasto iti pan nakasair mo. Tunggal maysa, adda na ikari, apara ken kuana. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Carla, adinan inlanad ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.